o khuang choi thlani thum zirtop ni kan lo thleng le ta chi bai vek ule khovel thu ther lang sar kan lor le anga India le US in kara sumdon na lama in hriat thiam lo na boruak tang tak a om chhawani kha Donald Trump malak na awang hian a thian ramte pon lom lo vio maya US a bungrua an thon lu atangin tarif sang tak Trump hian lak sakhlomani kha bikin Russia oil gas India ina ador chhun zom zel awang hian US hian 50% tarif tuna hian lak sakania hi India China abik takin US hian ron tin zon de uni hian langa chuti lai chuan India ina ador Russia hi indona kumli don lai kalpui tu halo ni towa khothlang ram ten nei to US le a thui hruai ten economy an threkin Russia oil gas an leite an han titlema tuna tak phei chuanin European Union nei to lamte po Russia oil dormi to lo turin malakna an kalpuya Trump hian indor to turani lo tin EU member nei to member te po an kam khat hania amma ero su Europe ram thren khat hian Russia an la dor zelanga ya mundanga tanga gas oil lalu tur hian mansang zokin an laklu angai boxi wang hian amaro chu Russia tanga oil gas an laklu hian titlem veo to thungani heti lai hian Vladimir Putin chuan China a Sochi Valdai Discussion Club plenary session at huwa soina India mi te hian ti du dana musitna hetiang hi an tur thei to bik lovani tin US ina India chunga ma alak dana soisel ram chu aram du danin thil akal pui thei ram zalian ram chak ania athutluk na do dal na le chutianga nexor na le check sol na buli ang te hi India mi te hian an tur thei to lovani tin Russia president chuan asoya US in Moscow thopui thatak tena oil an lei Russia energy anlak chhunjom zel hawanga hremna le malakna lian zo ka kalpui hi in check sol na le in musitna ni tin India hlavanga hawa Russia oil le tamber tu China le India laka kendari tarif man ani chuan American marketa hilman asang don ani tin Russia president Vladimir Putin chuan soya US economy po atlak niam nge rinom tin Putin chuan soibok heta hian political aspect ka omlo economic calculation chawani ati India hian kan energy resources hi alei lewemo alei ati to pani chuan chutianga chuan India hian channa lian tak anram economy atok thei tren khata chuan dollar tlu lading on ko atanga somvel po ani thei ni na soya maro chu anol lowa alei chhun zom zelani chuan US hian hrekna siam atum ni ina langa hlo na po ai nang vel mai thei chutianga ni chuan India hian angwangin nge Russia oil lei ati top kherang tin Putin chuan soi India ang namlian hruai tu te thutluk na siam tu te chu uluk takin an vil reng te soin India mi puite hian Russia oil le gas an lei hi ti top an phal karing lo an du karing lo bani Prime Minister Narendra Modi po ka hria kanin hre tha a ani point hetiang thutluk na hi asiam don lo ni tin Putin chuan soi tuna hian US chuan China le India la ka hian secondary tariff kalpuyatin to le mekania 50% tariff alak nuwa Russia oil gas te India na la dor chunjom zelo wangin secondary tariff kalpui turin ruam manan siam mekani kumsan le somni pathum tangkhan India chu Europe refined fuel thon chuak tu lian berani chhauta meka Indian private farm te chuan Russian crude oil chu mantlom zokin an laya chumi hnuan process a chu Europe market an khal le thinani US President Donald Trump kai hroi sarkar chuan India atanga thillaklu India atanga US thillaklu tamzo ka za asomnga chiala a achan ve chu India and Russia oil le ral thuama le wanga hremna bikani bok karma saka New York UN General Assembly athu asoina Donald Trump khan India le China chu Russia energy anlak lu zel mangin Ukraine buaina a hian ringan rolani Russia tan fan an pe ani Beijing le New Delhi te pan ni kaldan hi Washington du dan ani lo ti khan Trump khan lo soito United Services Institution Director Major General Retire BK Sharma zona changin Putin chuan rampa ni de inzom na special ni thua soya India Russia inzom na chu a special ni na soya India rama mi puite hian he thil le kanin leichi na hi an theng hil lo ni in karing kumsom panga vel kalta khan privilege strategic partnership chungchanga thu chhuwa kan siama chu soifiana thaber kanin leichi na soifiana thaber ani Prime Minister Modi hi hroi tu fing takania ram angai tua aram chu farsa adani Russia hroi tu chuan New Delhi nena sector sang sum don na le economic lama inzom na ti pun chu Moscow tan chuan thil poimo berrani thu hasoi France chuan Ukraine rama indona ti boi turin
Russian sado tanker raman ni in Russia lam news te chuan an tar lang France chuan Russia sado fleet tia soi oil tanker thok niarin hlel an man oil tanker thok then khatan man captain chu thu boyan siam saka Ukraine be pui thlang na ti to pani theinan Russia nornan an mang France in tanker an man hi Ukraine in dona Moscow jet velna atop theina tura Europe in an norna pakhatania Russia in dona kalpuina a asum tuakna oil a khalna chumi a funding ti top na ma ruai ni turin he thil France an kalpui ni atarlan ani Russia hi in biakna dokana kirle turin kan duani chumi norna ti punan chuan hei hi kan ti ni ti in France President Emmanuel Macron chuan a soi Boracay tia ko tanker hi karma sa khan Denmark tuipuya European naval expert te chuan an ram chunga Russia drone thlona aron thlok thin ni an soi hnuwa an mana karma sa chung khan Ukraine ramri NATO ram Poland te Estonia te Romania te an airspace bo chetna lian te ka thleng ni in heng ram te hian an soi ani kha Russia ral thuam ten NATO airspace an bo cheni ti in Russia le NATO in kara khan borok tang taka ommekani Macron chuan heng vessels le drone incursion te hian in zomna an na yemti a hriat lo thu a soya masetun thlengin fianan la nei lova Moscow chuan anin rol lo thu an soya ni kha France Navy commando te chuan min lam khan France chimlam tuipui kama Bucharei hian man ani France Navy kai hruai chui chen na chuan Russia atang local oil shipment oil phurtu lian tak mai long chu man ani United Nations chuan tuipuya longkal ten flag antar turani ti in khoiram mi nge khoiram pan tur nge ti te hriat chen ani nan flag tar tur ti in chipcher takin ro manna lo siam to a long captain hi Chinese mi ania France a thu boy siam sakani dona kumkhat chung lung in tan tir thayani thiam lo chan tir ani chuan euro noi khat singa dollar zong chuan dollar noi khat sing sari sang ruk a choi tir thei don bokani hemi chana tan Russia President Vladimir Putin chuan Europe chu hysteria ti in soya France thil ti chu piracy thil ti ani ati hei hi piracy ania he thu boy hi ka hrechiang hle tanker hi neutral water sa akalani man theini lo ti in Putin chuan soya helonga hian sipai bungur a om lo thu Putin chuan a soibok in rokna in suamna ni ti in hengtin nge pirates te hi ima chon thin ti in Putin chuan a soya Putin chuan iti chevek thei naktu khian khovel tui pui zong zonga in dona a chuak don tina ni lova mase in ma chon theina lo om tak ati pungani ti in a soi Russia chu Shadow Fleet manga siam long upato tak tak te flag tar lo chu tianga address mumal nei lova mangkual thina Europe ram chuan an pu bokani an na chu Russia oil thon chu ania Europe tranrol puiram ten barrel khatman dollar somruka an ti san an pumpel theinan chu tiang chuan Shadow Fleet tang hian an kalkwal tir thin ni in Europe ram hruai tu te chuan Russia che dan an soi ani France President Emmanuel Macron chuan Russia hian in dona atana sumatuakna le a source zazel somthuma tanga somli hi heng Shadow Fleet ten oil an thon chu atanga a hmu ni in a soya Europe luk le ding on somthum chuang chu tiang chuan Russia chuan heng Shadow Fleet atang hian oil a thon chu mangina lut ni a soi hani chu wangin hetiang Shadow Fleet chunga pressure siam hi a poimo hle a chan chu Russia tan hein dona atana sum man thai ati tlem don wangani ti in Macron chuan a soi a ma zong a in Europe NATO le Russia in kara hian bohru ka lian chho ti chu kan thu pon thina tang hian in lo hriat mai ka ringa indo tan tir la ya lati zen lo NATO ram chunga indo thlona drone han thlo lu tir ang te kha om chho ta nual maya kan pun tak fo ang khan kar ma salama po khanin Poland a chuan drone engemaw zat an lu ta Poland khan som ni velan lo kap thla hani in Estonia te Romania te thlona thlok lutin a thlok chhuak le khan tiang khanin NATO van boruak kha bo chhe ta lo ni to bokani hei tuna Russia na oil a thon chuana Shadow Fleet an ti long flag tar lo address mumal nei lo chu tianga thon chuang chi te France chuan an lo man sak le ta hei hi Russia na indona kalpuya asum tuakna long niangai ania hetiang mang hian euro tlu le ding on somthum vel Russia chuan sum don na kalpui ni in an chuta chu tianga ni chuan Russia na Ukraine indona kalpui na suma tuakna chu atlan hiam ve viau don ti na hani Putin chuan Europe militarization chungchanga hian na takin chan let na pek ani tur thua soi Russia President Vladimir Putin chuan Europe militarization chungchanga channa poimo tak kalpuya tiama anram chevela nei to ina Russia thlona le ral thuam ron lut anga an soi chu thu belchen dol lo le in pu hming che tum nam mai ani hati
Russia hian nei to a beido em ti hi hemi chungchang hi zona Putin chu zo ania Sochi ya foreign policy forum he thu beng cheng tak hi rin thei ani lo rin tlak ani lo ti na soi Putin chuan Europa sipai chakna apun zel wangin Europe sarkar teral thuam manga anin tin tu chhome ka wang hian malak na lian tak kalpuyanga ni in Putin chuan a soya he thil thleng hi en fia rengani ati phubalak na tur rang taka kalpui ani don thua soi bok entirnan Germany a chuan sipai German sipai hi Europe a chak ber ni turin thuam ani meka hi thil thani chu kan hria an zoi tum chu kan thra rengani ti in Putin chuan a soya thutluk na chaklo tak alan tir ngai lawang ti in Putin chuan a soya he thil thleng mek hi kan ngai tha theilo ti in a soi kumsang thele som hi pahnia Moscow in Ukraine be hnuwa Russia le European Union in leiji na chu tuna hian a che chho meka a chiat lai ber ni in a hriat hi wang hian he block hian inven na anti chak meka Europe ram ta chuan inven na turin ral thuam man khon khoma ral thuam man bun meka nia sipai chak zok nei turin man la mup mai hani Denmark chunga drone thlok lut te Estonia thlona thlok lut te Poland drone manga Poland ram chunga drone som ni brol velan lut angte hei hian nei to Ukraine bo ruak ati tang meka Indona zau zok ti chuak thei turin rin helna siam mek bok Ukraine official tele nei to tan rol puiram than khat chuan Russia na ramdang airspace hi tumreng wangin a lu chil ni an soya maro chu Moscow chuan hei hi UN Russia foreign minister Lavrov tu soipo khan hei hi thudik lovani Moscow chuan chu tiang chuan ati lo ti in an hnial ve bok ani kha Indona an ron lu theina tura an thil phua chop mai ani na zoka sipai chakna manga minno ran du wangin an thil phua chop mai ni ti in Russia chuan hemi chungchang hi an soi ve bok ani ole Russia Ukraine lam chu khati khan han du to kila Hamas chuan Yom Kippur Gaza atangin rocket banga han kap leta asdota siren ti ri kani boka hliam anom lo nimin ni jan thleng khan Yom Kippur an nei lain Gaza Strip marlam atangin Israel lam khopui tuipui kam khopui asdot lama rocket banga ka ani anua Hamas fir fiak pol chuan anti ani thu an soi heti lai hian nimin lam khan Central Gaza sipai post bai ani boka heta hian sipai officer pakhat na takin a hliam sipai pahnian hliam boka Israel Defense Force ta soidanin asdota rocket ka chhuwa zinga pali chu air defense ten lo dang pakhat chu hmunol zau taka atla hliam le chetna lian thleng report om lo he beina hi judate calendara Yom Kippur man lai thil thlengania Israel Navy te chuan Gaza Stripa Israel tuipui lama longlian tak tak local dan tuma in bot sei lai vela thil thlengani Israel kho chaklam a chuan judami sangtel in khom an nei lai in sirenary Hamas fir fiak pol chuan rocket ka chhuwa chu an ti ani thuan soya thu chhuwa siamin fir fiak pol sipai wing chuan asdot hi civil mi te beina channa ani thu asoi Gaza atanga rocket run ka hi Israel chimlam tan chuan thil thara ni lem lawa chutiang beina chu abik takin projectile manga bei aloni photo a indona kalme ka hian Gaza atanga rocket ka hi atlem tiela Israel in Hamas ho rocket run ka chuan mun an ka chian na sada wang hian Hamas sian rocket run kap chuak tur hian theina han nei chaw raw to hlea amai ro chu tun hnaya Gaza City Israel in sipai bei pui thlang na lian tak kalpuya Gaza City a hual chhomek lai hian Hamas the hian Israel lama rocket anon kap chuak vele ta zo mai he thila thlen ma hian Gaza Strip marlam atangin firfiak te hian Israel chimlama rocket panhian kap to bokani he ba ka hian Gaza chimlam atangin Rafah tanpuina semna hmuna nimin khan rocket engamozat ka chu ani ti Israel sipai te chuan an soi rocket te hi Gaza Humanitarian Foundation en kol tanpuina hmun bula ka ani compound chungai po ati chiani IDF chuan an soi mihring tanpuina chhomdol na hmun lam beitumin Hamas te hian rocket an kap chuak tina ani IDF chuan Central Gaza Stripa in beina officer pakhat chuna takin a hliam tian puanga sipaidang panhi reserve pakhat-elin an hliam tel ve bok 414 combat intelligence collection unit a thok officer le sipaidang panhi te chudam doi ina en kol an ni IDF chui chena masa atanga alandanin firfiak pol pakhat chuan Gaza khopui lai hola Israel buffer zone Israel ram ria tanga metar zariat borvela hla sipai pos anti chia a sipai te chu Hamas te hian an ron ka pani pos chunga sipai tenen silai mangin in kap tona drone Israel sipai te chuan an cha chutiang chuan drone mangin
Hamas te churon nuayani heti la hian Gaza Central Deir al-Bala chuan Al-Aqsa Martyrs Hospital Israel in be pui thla ka wangin mi som pathum don an thi ni in Gaza a Hamas and Call Health Ministry chuan an tar langa Israel in a hun rei tak chung Hamas ta na firfiak mun poimo tak nia alo soito Sifa Hospital Health Official ta chuan ruang pakhat le hliam engemaw zat an dong to ni in han soi ve bok Hamas in an Encol Gaza Health Ministry chuan tun thlengin Gaza Strip a hian mi sing ruk sang ruk chuang thi le anom chin hriat lo anom to ni in an tar langa Israel ro chuan August thla kumin thleng khan mi sing ni sang ni silai keng firfiak pol an thi to an tar lang ve bok ani heti lai hian Israel mun ma beina thleng cham chi tamaya khovel mun sang Israel mipui judami ten beyan to kania hi Israel in dona Gaza in dona ngong kal zel ni pona hriat ani Israel President Isaac Herzog chuan Manchester a synagogue firfiak ten ra phlak taka an be chu adem thu soya ni engemaw zat kalta khan King Church pathum na hnena juda te dodalna pung zel chungchanga vaw khana lekha thona tunlaya Manchester thil thengra phlak tak tak te hi thil thalo takani juda te tana kumkhat chunga ni thiang hlim Yom Kippur juda mi puitena tongtraina le chi beibukna tana an man niya hian beina ten tak kan to kani mi zongjongin hi an dem turani tin Herzog chuan a soi ni tlem te kal ta chung chau khan His Majesty King Church pathum na hnena lekha ka ziaka UK ate Australia ate Canada ate Commonwealth ramdanga te po antisemitism juda te dodal na le huat na apun chhojela wangin hi kan lungkham tak zetani hi kan ngai tha theilowa thilra phlak takania hemi ti top tur hian tran rualangai tak zetani tin Herzog chuan a soi voina thilra phlak tak tak te hian lungchiat na tam tak min thlena lo omna kan tan khowela himlo zia tilang tu ni chakna fam kim le inrem na omlawin hi lungrual taka dodal na kan lan tira poimo ni tina soi Sky News taran danin Herzog hian King Church chu UK Australia le Canada te judaten himna han nei to lo na ram ani thu soin mandeya lekha athona khan hemi chungchang he zia kani kumsomret kalta fascism le nazism dodal tu namte chu tuna chuan juda dodal tu wa juda huat na mun rama anin lettani tin president chuan ziak bok antisemitism juda huat na juda te dodal na pungzel hi Middle East a thil thleng ne na in zom thlat ni in kan hria ti in president chuan a soi boka chuti rualin zalen na khowela hian buaina hi judami puide dodal na tan politics man ruwa man kan phal lo chantir thei ani lo ti in a soi British lal chu athuna ina manga juda dodal na thleng mek ti top turin angen ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan British synagogue barbaric attack thleng chu adem takzat thu soin Foreign Minister Gideon Saar chuan UK thuna tu te United Kingdom a juda te dodana pungzel ti top turin an ngen bokani kan hria tangin UK hi Muslim pem lut tamna ania anin thla pung chak bok sia tuna hen Muslim population hi tam takan ni to ni ewang hian langsar takin protest pon neya yang chuan buaina lian tak po lo chuak towa an sipai hmuna te Palestinian thlop tu nor huai hotte po khan luta ral thum thlen khat te po an ti che hial ani kha chuwangin British sarkar chuan Palestinian Action Group te kha helpola an puan pha hial ani chutiang khop chuan Muslim mipui te hian UK hi an chhei boi mek ania chuwangin far right movement tun haya chok chawa British ram leilung fa te zinga an ram chunga pem lut tam lu tukina harsatna an thlen dulavin kongzo pui an huai hotami nuai telte me umai khatiang khan protest nei an au chuak to nge ani Donald Trump khan UN a thu soya khan a soilang zoka Europe ram te chu pem lut indong songna salatuka inril ru intizava pem lut te inlo kuang kwa zela hi hian a ai chedon cheu ni ti khana soya soidik ve khop mai tuna hian Trump chuan US dan lawa pem lut no chu run pui anayania America first ti thu pui mang tu Trump hian economy lama po khowela ti boi mek ti te pon soila tuna thil ti te po hi thil ti om reng ania rampon na tanga dan lawa pem lut tam lu tuk hian ram ai cheme ka ati boi mek zong ani hi hetiang ram changkang le ram ro pui jok te context hi kenia po hian dik chho ve mek ani India abikin kan mu phak mai asama chuan an chief minister chuan dan lawa asama lut no chu run pui anei mek ania
malak na lian takan kalpuya mi tam tak thon kiran ni to thon kir mabak noi tel te me wanom bokani Mizoram po hi dan lawa pem lut hian min mai bi kenarin om lova engza chenge dan lawa pem lut Mizoram a hian bu khwarang ti chu ngai to tham takani kan u naw ral tlana ron lut te ro chiartel lavin Bangladesh atanga Mizoram ron lut hian ni do bera chung ho chu engza chenge omang ti te po hi survey kan na ya ma kan lak chu angai khop mai ti hi tuna khovel boina thlen mek tu le na kin zela boina lian jok la thlen tur pem lut boina ang hi Mizoram po hian kan ma chon ve thuina rin omani chu wangin helam pangkong a po hian ngai tu na kan sen thar rangai khop mai ole soi tur tam tak om ma sela khati china khan kan handu tok le photanga khovel thu tharin dawna thu thar rambial boina te he channel a hian kan an ngai thla thina dam ten kan omanga kan la puang zel tur angai lamin lo ngai chang zel don ya